President Yoweri Museveni abirari ha mukoro go kusima ko mugore Thomas Kayanjire ogutandikirena no kushaba kandi okwebembirwe Bishop Sheldon Mwesugwa owa Ankole Diocese kandi oburire abirari Bishop Johnson Twino Mujeni owa West Ankole Diocese. So nishaba mukama ayongere kutwegesa ijo owishe kwikayandire kuyizuru wanje naganira nawe nechi yangambire kuna heze na mjanti chi ubasizota tidabire mukopi tikanywa kama ndo yabagambero tajara Bishop inaenda tutataho Bishop Twino Mujeni ashabira bicirizo kufa munonga habazire babo kandi nabakundine obutajera na mwaga okubaho kwitu okugira amagara marungi no birabe ibintu byetengwa kokamuru bikiruko bikoma kuza kufite imyaka nemba bazoha za God's protection and grace. Nabwanyuma President Museveni agambira Harumuzeyi Thomas Kayanjire ngo akaba ari umushaho w'amatungo umwaka gwa 2025 nuko kushaba abantu okugumana bakorana n'ubwezerice abantu bito kutibanye bagenda baryarya yanga yabo uburyaryo tubebyari ubote bitemwe bageze Goba tenu kubareba tenu kureba ubuyaje bwabo atari umuranga nabareba Omuguru Thomas Kayanjire asimire mukuru wihanga abo kwiso mukoro gw'kitinisa ukutabarshe mukuru wihanga ni ukutabarshe kwijomba yaje umuntu rwa kabiri yabara konta mukitinisa ukakunda ukabyaje gukora icya kabiri yaro kumurkeka yaje abana bora babyahe babajaho zaro yaje yo mwemera iguru babarebe mwaburiwire umwabana bakurwa bwera abana bora bakweto babyahe babamara anje gone abizara bone mwemera eksheba babarebe. President Museveni agambirena na hakutero rwuto rwa bwiza bwera buhweje nyakabirizi ko ransombwire buce kandi azirengo na nesente zo kurukora babwina ho barazihe Media iyo sire studio tuganga ya bwizwera nyakangu usika baragire n'uko bahabwira ko baratugishete Nabwanyuma President Museveni atongwize kitabo echamuzeyi Thomas ciyahandikire nuko kumaha akasimo akebaha sana n'entibiri kandi agarukire yagurana n'ebitabo igana ebya miliyoni 5 amakuru agashakwa Evans Taremwe.